Ndũgamano njikaikanio na njukanĩrĩro irikoretwo cikĩyumĩria thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza no ithiĩte na mbere gũthegea makĩria kũrĩ President William Ruto, munini wake Rigathi Gachagua na atongoria arĩa mamanyitaga mbaru. Msiturudishe nyuma tena, tutafute dictionary kwa sababu tunasema tumesikia iko ingine sasa inaitwa komerera. Sasa hiyo hatujajua ni gani hiyo tena. Tumesikia iko ingine inaitwa tugunia. Sasa hiyo ingine sasa jameni, siwacha tu tusoe hii ya mwadhani ya kosho na tuendelee mbele. Unity is bottom up. Utaanzisha na wewe na bibi yako nyumbani mkubaliane. Because kama kwako nyumbani hakuna amani, hamwezi sikizana Kenya. Utoke hapo msikizane kwa kijiji. Mtoke hapo msikizane kwa location. Mkotoke hapo sub county, county, region mpaka Kenya. Mutongoria wa bũrũri akĩranĩra kũrũgama na gũtigĩrĩra bũrũri ndũgacoka na thutha kũrĩ ndereti cia ũkabira ũrĩa augĩte ndũkoragwo na ũguni gũkũ, munini wake Rigathi Gachagua akĩhanda na kuga kũnyitithania kĩrĩma ti kuga nĩ atũma ndũrĩrĩ iria ingĩ ciũkanĩrĩre. Vile naibu wa rais amesema, tuungane, tushirikiane, tuweke amani, sisi wote tuchangie katika kuhakikisha Kenya yetu ni Kenya moja. When there was a problem in Kericho County, Kericho is not in Mount Kenya, MCAs were fighting. Work could not go on. Nikawaita, nikawaketisha chini, tukazikisana, tukaweka amani. Governor na deputy governor wakakosana. Nikawaweka pamoja, tukaweka amani. Ihinda-inĩ o rĩu atongoria aya makĩonania kũhitha ndema cia ũteti ũyũ, o mũndũ akĩgeria kũgathĩrĩria ũrĩa ũngĩ. Hao wabunge wakaongea, nikaona wananielekeza kwa vijana. Wakaniambia kijana fulani ni mzuri, kijana fulani wa bidii, kijana fulani ni wa namna hii. Lakini mimi niliwaambia hapana, wacha mimi nipangane na huyu Rigiji. The unity of the Wakorino does not mean they are uniting against the Catholic Church or against the PCA Church. It's because they have unique challenges ya Wakorino. Alafu Wakorino wakuwe united, AIPCA wakuwe united, PCA wakuwe united, then all the churches of Kenya come together as one solid church. But if we have a problem within one small area, another small area, it will not work. Ndeto ĩno yũkĩte rĩrĩ munini wa President Rigathi Gachagua akoretwo akiuga ararũĩrĩra kĩrĩma kũgaĩrwo ũtonga wa bũrũri, ndeto ĩrĩa ĩtamũkĩrĩtwo wega nĩ atongoria arĩa manyitaga President mbaru. Kuko na debate imetokea ya one man, one shilling, one vote. Wengine wanasema 1 kilometer, 1 shilling, 1 vote. Your Excellency, my view is zote tuzicombine tutengeneze one God, one aim, one destiny. Now we must come together as a house, as a government, because a house divided cannot stand. Kisia kwamba pamoja na wale viongozi umewapea kazi, pamoja na wale tulichaguliwa pamoja na wewe, kaunti ya Nakuru, every time mtu akifikiria ukabila afikirie Nakuru na afikirie mwingine. Marĩtie ũũ marĩ igongona-inĩ rĩa Akorino kaunti-inĩ ya Naikuru. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua wa Boshi.